Turabaramukije bene data musanzwe mudukurikira. Turanezerewe kandi gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tunabifuriza munsi mukuru mwiza wa Noel, aho twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we waje no kudukura mu bubata no mu buja bw'icyaha. Rero nagira dusangire ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Bibiliya iravuze ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Mana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, mwami w'amahoro. Kugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ndibizogira iherezo ku nganji y'umwami Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye ubugashitsa ibihe byose, umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ibyo. Amen. Bakunzi bacu musanzwe mudukurikira, ni umunezero udasanzwe kuganira namwe aya majambo. Zukuri murazi yuko Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo ni urukundo rukomeye Imana yatugaragarije aho yiyumvira. Bibiliya iravuga ngo Adamu wa mbere ngo yatuzaniye urupfu, ngo ariko Adamu wa kabiri atuzanira ubugingo. Ibyananiye kuri Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri yarabishoboye. Ariwe Kristo yaje mu shusho y'umwana w'umuntu kugira ngo abashe gucungura abantu, abakura mu buretwa, ariko aje muri iyo shusho yoroheje abana n'abantu, agaragara nk'abantu. Cyo gituma no muri buriya butumwa uko ari bune, Matayo we aje kumubona amubona nk'umwana, Mariko aje kumubona nk'umukozi, Luka amubona nk'umwana w'umuntu, Yohana amubona nk'Imana nzima. Ibyo byose ni bigaragaza yuko Kristo yaciye bugufi, ariko kandi ni Imana 100%. Yesaya rero nawe arabivugishwaho, abivugishwa yuko duhawe umwana w'umuhungu haca imyaka 700. Ni ukuvuga uri kubwo buhanuzi bwarasohoye. Yakoresheje ijambo avuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzoba ku bitugu byiwe. Wumva yuko ubutware buzoba ku bitugu byiwe, nuko wumva yuko harimo gutegeka. Azoba aje kuganza, Imana ihabwe icyubahiro, azoba aje kuganza, wazitwa igitangaza. Uyu wavutse yamuvuzeho mu mazina 5, azoba yitwa izina rya mbere yavuze ngo azitwa igitangaza. Imana ihabwe icyubahiro, azitwa igitangaza. Uwavutse uwo twatugira duhimbaze celebration y'umba anniversaire yiwe ni igitangaza. Sinzi ikintu cyo bakiguhagaritse umutima, ariko uyu wavutse yitwa igitangaza. Bivuga yuko yitwa igitangaza, n'ibinaniranye arabishoboye, yitwa igitangaza. Uwo wakiriye yitwa igitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. N'izina ryiwe ntabwo ari izina ryo kurondeza, oya, yitwa igitangaza. Ibyo akora byitwa ibitangaza. Ni ukuvuga rero nimba ufite ikiguhagaritse umutima kubera muri no anniversary yiwe, aho twibuka kuvuka kwiwe, ntabwo yavuze itariki 25, ariko kandi turabyubahiriza kuko Kristo duhora tumwibuka iminsi yose. Itariki yoba yaravukiye uyu ariyo yose, ariko yaravutse. Imana ihabwe icyubahiro kuko yitwa igitangaza. Cyo gituma Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo. Ntabwo yavuze umunsi umwe, uhora umwibuka, uhora umutekerezaho, natwe ko turibuka urukundo rwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Izina rya kabiri Yesaya yeretswe avuga ngo azitwa umujena. Dufite umujena, ni umujena bene data. Hari igihe wibaza ngo njye nawuzungira inama. Dufite umujena ahorana natwe, ari hafi yawe. Haleluya. Akugira inama nziza, inama ikubaka, inama ikuyobora mu nzira nziza. Abandi bashobora kukugira inama itariyo, ariko niyo wenyine nasanze yama tugira inama ibereye. Imana ihabwe icyubahiro. Azitwa umujena.
ufite umujena muri kumwe nawe, wewe wamwakiriye, wewe wamumenye, uri kumwe n'umujena ahora kugira inama. Izina rya gatatu Yesaya yavuze ngo data wa twese, Imana y'ubushobozi. Imana y'ubushobozi niyo twakiriye, niwe twahawe, n'izina ryiwe kandi riri ngo azitwa Imana y'ubushobozi. Ibyo akora byose bigaragaza mu bushobozi bwiwe, nta uri hejuru yiwe. Imana ihabwa icyubahiro, zose zaremwe nawe. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana y'ubushobozi, azitwa Imana y'ubushobozi. Ibyo akora bigaragara mu bushobozi bwiwe. Haleluya. Kuducungura bigaragara mu bushobozi bwiwe. Oh haleluya. Niwe wenyine ugaragaza ubushobozi bwiwe kandi bukagufasha. Izina rya kane ngo data wa twese ahoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ushobora kuba uri imfubyi, ushobora kuba uvuga ati njyewe simfise papa, ariko yitwa data wa twese ahoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Si umunsi umwe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo si nk'igihembwe ngo ahere, ndashirana n'ibihe. Oya, niwe ahubwo bigenga, yitwa data wa twese ahoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Muri ino Noweli mwene data, ndakwifurije ngo umenye ko ufite data wa twese ahoraho. Haleluya. Ntabwo azovuka, ntabwo yavutse izi tariki 25, ahubwo niwe mwami wa byose, ni data wa twese ahoraho, yamyeho, ariho kandi azohoraho, ahubwo agira agaruke. Imana ihabwa icyubahiro. Abamumenye, abamwakiriye, abo ni nacyo gituma ngo bagize abana b'Imana akoresheje ubushobozi bwiwe. Uwo twakiriye ni data wa twese ahoraho. Uwo watuvukiye ni data wa twese ahoraho. Ntiwibaze ngo uri imfubyi, ntiwibaze ngo waratawe, ariko ufite data wa twese ahoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite data wa twese ahoraho. Izina rindi rya gatanu Yesaya yamubonyemo kandi yaravuze ngo umwami w'amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data, ndakuzaniye inkuru nziza. Ushobora kububuza amahoro, ushobora kuburyama, ukumva umutima wawe urasimbwa, ukumva nta mahoro ufise, ariko uwo twakiriye, uwo twaronse, nimba utaranamwakira, ndakwifuriza kumwakira, kuko ni umwami w'amahoro. Niwe wenyine uduha amahoro, niwe wenyine uduha gutuza. Haleluya. Niwe wenyine atuha kumererwa neza, tukumva amahoro. Amahoro ntabwo azanwa nuko waronze amafaranga. Amahoro uwo mwami yaduhaye. Ni nacyo gituma ndasezera abigishwa biwe, yababwiye ngo ndabasigiye amahoro, kandi ngo sinyabaha nguko ab'isi bayatanga. Haleluya. Ariko niwe mwami w'amahoro, ni umwami w'amahoro, niwe uyafise. Niwe uyagaba. Imana ihabwa icyubahiro. Dufise umwami w'amahoro. Muri ino Noweli ndakwifuriza umenye ko dufise umwami w'amahoro. Sinzi ikiguhagaritse umutima muri aya mazina 5 Yesaya yamubonyemo. Sinzi ikiguhagaritse umutima. Dufise umwami w'amahoro mwene data. Humura, reka gutinya. Dufise data wa twese ahoraho. Reka gutinya, arahari, ari hafi yawe. Muragendana nimba waramwakiriye, kandi mutaramwakira nawe umwakire. Niwe wenyine utanga amahoro, niwe wenyine data wa twese ahoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Niwe wenyine Imana y'ubushobozi, Jehova El Shaddai. Niwe wenyine umujenama. Naramubonye kenshi angira inama, naramubonye hari ibinzazaniye, kamubaza ngo papa kora iki, kuko ndazi ko n'umujenama. Muri ino Noweli uri kumwe n'umujenama. Imana ihabwa icyubahiro. Azitwa igitangaza. Naramubonye andemera ibitangaza byinshi, naramubonye anyihishurira, naramubonye ampa amahoro tari guhabwa n'abantu, ariko niwe wenyine yitwa igitangaza. Humura, ndakwifurije ibihe byiza muri ino Noweli. Userebure, uhimbaza urukundo rwiwe, uhimbaza kuko Imana yatwiyumviriye muri gahunda zayo. Oh haleluya. Ikabona yuko umwana akwiriye kutuvukira, kandi akaza kugira ngo aduhindure tube duse nawe, turabiwe. Nimba wagendera mu zindi nzira zitari zo, hinduka mwene data, nawe ugaragaza urukundo. Kristo yatweretse urukundo, yatweretse urukundo mu kwemera guhinduka umuntu. Ari Imana 100%, yatweretse urukundo.
Imana ibahezagire. Iyi Noweli ikuremera ibitangaza, iyi Noweli iguhindurira ibihe, iyi Noweli isige ubuzima bwawe buhindutse. By'ukuri ndabizi si ijya mbere, ezi imyaka myinshi duserebura Noweli kuvuka kwiwe. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye ubwoko bwawe bwabo dukurikira. Mwami, bamwe barazazaniwe, abandi bari mu bihe z'umubabaro, abandi bumva baratawe, abandi bumva nta bantu bari hafi yabo, abandi baricurikiye n'amaganya, ariko wowe uri Data wa twese ahoraho. Haleluya. Wowe uri Data wa twese ahoraho. Muri ino Noweli Mwami, ndasenze guhindurira abana bawe ibihe, kandi bumve yuko bari kumwe n'igitangaza. Kandi habwe icubahiro. Bumve yuko bahagararanye n'igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, Mwami w'amahoro. Bumve yuko bahagararanye nawe, bumve yuko ibyari bibateye ubwoba bihindutse ubusa. Mana, nditeze ari abarwayi yuko imbaraga zawe zibasanga aho baryamye zikabakoraho bakaba bazima. Ari abicurikiye bumva yuko batawe, ari urukundo rwa Kristo rukabagumbira, bakumva yuko muri kumwe. Ari abari bazazaniwe, Mwami Imana, bari buhabwe direction nziza, orientation nziza, bituma Mwami Imana bahagarara mu murongo wawe. Urakoze kumva, urakoze no kubasanga. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Noweli nziza. Yesu abahezagire. Turabakunda cyane.